Kete. Anasenya bono. Wapasi ama brofono. Abrofona contract no. Oma pasi ama Anas assess kwesi aje contract no. Kwesi ahwemu. Onya abrofona ka. Ball nasa back. Kwesi kremu. Ohe contract no. Ubetimi enya $9 million. $9 million no. Ubetimi ama senso $1 million. Na 8 na bedi ne ho. Abra no na do nte wonhwe. Na ba umia nte wonhwe. Esa senso no. Ensa hihye ne ma ase. Akwesi adwene ho. Wapasi ama Abrofono si ebefa abrofona da kwesi ase o mama 65,000k akwesi nyantachi nensa kwa 65,000k nim wa trap penalty boss no o 65,000k no wa sese guroba mu wa bone po it is a goal kwesi nyantachi score fraud ewo camera so o di sikane kwen why not dey come no akwesi nyantachi nya president Nana Aduate Nana Buofu why na ye mu pekoti ma no mu kwebo ti ma no